kuningilia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwendeani amwe kati wa Mauvoo alatu inamo alatu kumbanesye ni pamwe na President William Ruto kumya uneni wake yulua uthukumia ikathi ya kukwata mbau sekta ya kisomo uiti na utandithia amwema ayumbe kukathia uneni wa President Ruto mayasya ni wende kwa ile uthukumi kuwa ayumbe kuma ukamba mayasya uthukumi wa Ruto ni wa uvungu. Mujumbe wa Matungulu Stephen Mule kuleana na itambia serikali ya kuongela dhoa wa mavalua mavatata ivande. Ni na udho chaingi tuambie Mauvoo maitu na Mauvoo makoneti mdhenyani wa mundi President William Ruto ni wanena na NND hayelesya uthukumi wake kwa kilungu cha miei 14 ila withitwa asumbikite nthi ya Kenya. Kati wasindo ila wanenea ni wavikia kwithiwa ayikithisia Kenya kana no kwithiwa yukitana na ulusani halesya kana kuvikia oyu maandikithitie aiti mandwa ni ingilija na yemwe makandikithia alimumbe wa ngili 56 haweta kana ni mande kwa kama soko kivathukanio maana ana ala mena kiwu na mwaki wa stima ni kana kukwata mbau atandithia Undu Hasla Fund itethetie mwenendi vamwe na kuthesya dhoa wa mbolea kati wa maundu angi kauta. Hivyo tukuelewa niwe Robert Mutuko. Kwa ivinda ya mbevyo musumbe William Ruto ni waumya uneni wa mithukumila yake nthini wa kikalo cha vamwe cha mbunge sieli kuonania kila wikiti ya Kenya nthini wa mwaka umwe muthelu kuma alika silikalini. Maundu ni makonete ni mamusumbe Ruto ni woneka kwikuna kithuia iweta kana ngalama ya liuni yende ya kutheya itina wa serikali yake kuthesya dhoa wa mbolea nginya silingi 2.5 na imi kuongelanga ngithayo. We have progressively reduced the cost of fertilizer from 6,500 to 2,500, increased maize acreage under production by an extra 200,000 acres this year, and enhanced maize production by an additional 18 million bags this year. As a result of these interventions, today a 2-kilogram packet of maize flour is selling at a low of 145 and a high of 175, depending on the brand you buy. Nthini wa kisomo Ruto eweta kanambiki ya serikali yake ni yandikite alimumbe wa ngili 56 na maana mwonza vala alimu ngili nyanya na maana ilima skulu sia musingi makwatite mauvundi sio mbeange kusomithya skulu ni sia junior secondary inge ikathia wala ni omwe wa kunengane mikovo ya kisomo kayase kana usiaitie muno amaniwa alama umita misini lambini ya kiukwati. Our education system must develop a formidable reservoir of skill, talent, highly competitive and innovative human capital to support our vision of an economically transformed Kenya. In keeping with our commitment, 56,750 new teachers have been employed. I'm sure the Honorable Milemba can confirm this. While 8,200 primary school teachers were retrained to equip them with capacity to effectively deliver learning and teaching at junior school levels. The new model for financial support is student-centered and deploys a rigorous impartial means testing instrument to establish the level of need of every student, which then becomes the primary consideration in allocating scholarships and loans. Maundu ni mauima wa mwe musumbe Ruto ekathia serikali yake kwa kuandika maofisa ma uitimandwani kana community health promoters ngilia na yemwe alau kwa sendeni wa mwe yomwe muthelu ni mathokete misi milioni omwendo no ile na kutethesia NND. Community health promotion is our bottom-up intervention to deliver preventive and promotive health solutions at the grassroots by deploying community health promoters to visit Kenyans at their homes, provide basic diagnosis for common conditions, and refer cases to appropriate medical facilities. Together with all the 47 counties, and again, I am grateful to the governors, we have deployed 100,000 community health promoters fully equipped with the necessary kits
and an electronic community health information system. In the last 1 month, CHPs have attended to 1.2 million households, just in the last 1 month. Musumbe Ruto ingeni wakathi ya kinandu cha mikovo ya Asla Fund ayasakana kithitwe na utethio munene kwa Kenya maukwati munini na ikundi sikothokanio vanthi ya Kenya vala kinengete ya Kenya ivuso ya kukwata mikovo na kuolanga utalo wala manakunitwa mungu kukwata mikovo kana manekitwe CRB. By the end of last month, the fund had disbursed Kenya shillings 36.6 billion and in savings 2.3 billion, and with 7.5 million repeat borrowers, whose overall repayment rate is at 73%. The Hustler Fund has also launched a group product which has attracted 50,000 active groups to the platform, and of which 20,000 have received 151 million Kenya shillings. Thini wa waki wa nyomba ila serikali ya kaithitwa yikite musalini wambe Ruto ni wawetakana waki wa nyomba ithimbe wa ngili miongwena na thanthatu na maana mwonza nuende yeisioni kwa thukanio cia nthi ya Kenya na ometuki waki wa nyomba ingi ngili miongwena nukwambia vala Kenya mbe wa ngili miongwetano makwatite mawia ku Islam yako ii. The affordable housing program has received tremendous support from county governments across Kenya, and I want to thank governors. And I know the chair of the Council of Governors is here. Through her, all governors who have worked with us to make sure that this program becomes a reality. The construction of 46,792 units in various parts of Kenya is already underway, while another 40,000 are ready to commence in a couple of weeks. 50,000 Kenyans are working. People who are previously unemployed, they are now engaged directly and indirectly in this enterprise. And the numbers will significantly increase as the projects move into the next phase and as we roll out many more units. Ingi Musumbe Ruto ni wakathi sesoila itwaiwe ya unenania katiwa serikali yake na ngwatanio ya Azimio ya komanda usungio wa maundu mekivothukanio vala ingi waumia ukanio kwa wonthe kwikonia na ulusani aiwetakana nimekwoso matambia momo matena tei. Be, honorable members, remiss of me not to mention the ongoing bipartisan process of national dialogue that has enabled our leaders to find common ground on many of the issues whose resolution will accelerate our transformation, deepen our democracy, and enhance national unity. Specifically, I thank the two co-chairs, my good brother, Stephen Kalonzo Musyoka, our former president, and the leader of majority in the House, Kimani Ichung'wah, for doing a wonderful job. Congratulations, gentlemen. Corruption, honorable members, wastage, inefficiency, and negligence are serious threats to our transformation agenda and unacceptable practice that has no place in our nation. I have given my firm assurance to the people of Kenya that cases of misconduct and corruption shall be dealt with ruthlessly, with finality, and expeditiously. Ni uneni ula Kenya metelete kuona kana Musumbe nukonena maundu makoneti ngalama yiyulu ya mikalile Musumbe iweta kanano kuisila kuosa matambia valathina utonya kuthiniki wata kukilianima vanthi ya Kenya. Diripoti ya Vilingi wa Mauvoo, Nita wa Robert Mutukum. Tuisonga nambe na siondongoi silikalini ya President William Ruto ayumbe kuka kuvika kwe atongoi meveani ya silikali nene ni mathinyilila uthukumi wa silikali kwa OU nukwithi wa uendele kwa ila muthenya kuthi muthenya ula ungi maiweta vala President unosi silikali vanae vathuku vaisianigwa na vala kwa OU indi anyanya emo kuma kwamba ni mavikia kwithi wa maithia ya ithaka uthukumi wa maithinyilila kana usumbe wina uvungu mwingi na muthei na mauneni maingi maki uteti livoti yake Benjamin Mwaka.
Nokana kuonya na enende uthukumino wake wa mwaka umwe kuma aliko tongoine wakafikia oyu President William Ruto mbungeni kwi umonde kunenanya na enende utumanine wake wa surveillance ya maendeleo na kwa ile sekta cia vata cia serikali no athingilelwa na kukathiwa ni ateti ma mulengo wake mbungeni vamwe na atongoi serikalini ya yulu alame itambanite nake vamya kone ya mbunge na twithitwe twi stakeholders kanada twi amwe ma Kenya nitwethumia thini nituonete matunda ma serikali uno twambiye muno na maundu ma uimi fertilizer uga umangiliza ndatu amana 5 umunthe ingilile amana 5 na icio cio cindu ila cikwisote cia mwene ndula wa kawaida ni kana tupindwe maisha maitu no akwatia maundu ma security akwatia maundu ma agriculture ni ma numewe undu aneno lwa fertilizer nondu ciongelete ni ma no akwatia maundu ma afya especially afya ya nyumba na nenondo ona thukumi ma afya la mekuka misini meusovya maundu savings through NSSF to save about 1.4 billion shillings na yu kila mwaka nisiongelekete to 6.5 billion shillings savings hii si utuma tutona uboro for development locally bandu bo kuboya nza tikaboya in dollars na hiyo dola ni wewe ende na ambata kuana na serikali ni kana cheni nikiende kukena sektani ya kisomo ndino kwatu wandi ulame uweta ni uende na kulungala naona serikali cia mitio ko sie kava ki uthukumi katwa maundu ko utala ndongoi ndino serikali si uweta uno mwambio wambe tu wasisia manifesto itu undu kuma balatu ambie na campaign address yake ni anene ila sindu tu achieve na nila sindu tu anene tuyambia na some of the things ta hustler fund undu ya nene kindu ngwiwa muone ati oundu we wanena na wananchi tuimanza kura no wo kuma kuneona oyu akamakuli ati mwende hata ananingona bailie na isu ni ishara nzeo ya musumbe undu wende unu we mwaka wambe report yambe inoti report from nduku ya kwenuka nayo twa ya museiti elolunga wenayo ni report nzeo president ni waweta kana executive no kutia manani maundu ma kudeal na cases ya corruption na maladministration na vau yosi gotukuna na kuni tutungia president mubea nundo nuonie ve bata wako hakikisha kana KNN ni maile kunengwa services ila maile kunengwa ni executive na kana cases ya corruption na sia maladministration delays inefficiencies sio ndeni ni siku za sidiliwa na sio na isu ni letu za tuidili na sio ta obisi wa ombudsman ateo kuana na anyanya mo maazimio President William Ruto no valuchande kwa kulea kunena nisia maundu mavata halao yuma vinete mwenende tangalama yule amikalile na koti mbinge hila siende kuthukumithwa kwa oyu umunde musumbe wenda ainenga nange wa mbinge na mwene ndi baya mashinani na thina mbinge muno nundu ndi meina ukwati muyani kwa speech ya musumbe ni ya fall short kutabia mwene ndi ati ethesia gharama ya maisha ati kugereke kwendekana ni mupangilio museo wawe uchumi nuwozwa na andu nimane ngonthia ya kwikia mbesa muvuko nundu imbezo tena zio ona uchumi ushuru kaenda kweva ukoti kaenda kweva ndo kweva kugereke kwendekana ni ikia mbesa anu mivukoni no kuosenya koti nundu maketha mena capacity ya kweva cha kweva koti if you tax people who have no capacity to pay they will never pay the tax ni maweta serikali yao yuthiende kwathana mauthukumi vandu va kwambisya na kuthukumithia mawatho hala he kuniye campaign namo manifesto niyo he nguma ya the plan ndineanewa ni uneni wa musumbe ingwetelanga none mithanza tuthela kana ngavindwa woni wakwa nundu koyu kalama ya mauta yulu muno nitukuona Tanzania mauta menzi nitukuona Uganda mana alie contract ya kusapula mauta ni Kenya nikumini kana tuende nai wathindukani ndo kwa speech nzeo wethi kwa kila kwenda ni mutu kwenda ni mauto kwenda ni zukali kwenda ni nguo kwenda paike ndo kinthi animo kila kindu chambatie
kwa mwene ndinda ndani yani wanikila kila wa chaone no ba umundi yuko ukwakwa tani mumbunge wayata nye speech ndinambendeze muno ndo agitonena atonenu wanena anengandu kula kwita wa matumaini lakini andu maikwenda kutabwa kubikia busindu zieneke na mubango la wina utokaze kula bita tubangire tuyabango muno mbaitu. President William Ruto kwa ivinda ingi nwande ya kuthingilela uthukumi wa serikali yake kwa viki ya oyu wina matunda mekuonekana ni NND. Aiweta kana uka viki ya oyu maundu alo thukumite ungu wa serikali ya Kenya Kwanza. Maingi ni alama kumuna mwenende na kana ndino mthina mivuthe ukite. Chendi ni kukithwa kionekana ndio nde. Ndilivotea Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge ni musini wa Ilovi. Nito Benjamin na Mwaka. Nake mujumbe wa kilio mbunge cha Matungulu Stephen Mutinda muleni waleana na itambia ya serikali kuislamu vyani wa usese iwandini kuongela madhoa makukwata mavalua mavatata ivandi kwe mwenendi mule ainena chathini cha mathiko kuya tala awetaki ni undumwe na kuendea uvinyi ya mwenendi wa ukwati munini ula ukunikite ningalama ya mekalile uneni wake uongelelwa vinane ula kwa ivinda yemwe ukitea kivila cha uyumbe kilio mbunge cha Kangundo Rose Ndinda ula waweta kanano nginya atongo ime yumilie kutetea mwenendi kumana na maundu maito ala mande kuidewa mayendekethwa ni serikali ya omonde livoti yake Boni Motesya. Na muvea usese iwandi ni muthenyani wayo kuetakana ni vatonyeka mathoa mavalua mavata makongeleka va Kenya. Kithito cha utetea mwenendi yulua mathoa meoma kuosa mavalua taivandi kati wa mavalua ma mitwano no kioneka kiende na usia matunda. Koti munene muthenyani wa mundi uyungamia muvango wetina wakulio loto iwe kotini uyu ni Dr. Magare Gikenyi iwetakana mathoa la meandikitwe thanguni ya iyo maumiwe vatena wala nyomusio kana muvango mwelu nengi kwithwa mwenendi atakonetwe kana kunengane woni wake yulua mitalatala ila yendekithetwe ni muvea usese iwandi ni kukonia mivango eno. Na ke muyumbe wa kilio mbunge cha Matungulu Stephen Mutinda mule umundi ni achathini cha mathiko kuya utuini wa tala ni wende anaulena na mvango yu wa serikali kuongela mathoa masindu isi afata taivandi kati wa mavaluangi aiwetakana une kuendea na uvinyi ya mwenende wa kwati munini na kumumia koti mbeangeo ila mwenende utena kindu manda yu mwenende wa wana wete lakini kuma keli kana kaya na kibandi kailo tika kwete ngili You cannot tax everybody apart from nobody and you tax anybody who is not anybody. Yani, siana iambe kwa shilingi milile kana ine kwa kibandi cha Kenya. Mule wetakana muvango yu wa serikali nutonya kuendea na uvinyi ya muikala maendea na kuyana na kumina ndoro sio maondoni makoneti mitwano kwithwa matonya kuiva mbesa mbingi. Na meina unga bilaru mwana kote muka mwechute muka mwati ukwata nekingwa na tumia au tuenge mundu na muka wa ile umba nyingilime uwezano kanina sana Menduke mwuka kwitene Baibu mwema kiyo kila kingo Kwenda waneni jamani Ondo kwa wema boku Ane kunga na ani mukenge Amaiyata Kwa lazima tuyo umari Oto iwetakana one muyo muito ende na kuongela mwenende wa kwati munini kwithwa mathoa mauta matane sauthea na mayuta tamatonya kuongeleka kwendea na kuna mwenende kwisila mathoa ni masindu ila ingi siambariti maundu maki mikalile tuwe weta ethi watongwe maidu la mithukumile yo kwi mwenende makethwa na evinda yumu usakuwa nini ungi ula ukite Auta mwiwe mo vikamana ndatu na kesuru wa Tanzania no beise atuendelee kuvumiliana aini muda misiaba tuibika 2027 pe mundu takenda ungama kitanya nene amene uwa kwa tambau ni mwandu Rose Ndinda ula wetakana mundu maki mikale maende na kuambatia na kuvinyia mwenende kutamba icha mundu wange mavata kivo kisomo na tongo imaili tauvindia na kusiaise mwenende kuvinyiwa lakini kikisio to tuiba mundu tima seo muno ondu bata twelo nyina ni tu ukite abala tutonga mundu maurasi tu utonga kabisa tima seo galama ya maisha ni ambatie
wethia ona ndwisi mwana ema form 4 because omethiwe na thina cia ona kuona bisi matatizo atwike indi ona kibandi no eva kama sime na mwana ono kupata documents na ipata kawela indi kudwana ibesa isusu ikomara yatongo kio baka tutete no baka tumutete junundi mpamba sio kwetu kwinga asumai kwenda mwaseo atwethako utwatime nundu nimneto adikilo bona ni mwatu support ye ikana winde baka batoneka nitokita maundu amwe methe matana Kaunti ya Masako nyeni toboni mutisia. Serikali ya kaunti ya Masako ivanite kuandika alimu maana kenda ama ECDE kwa ka ilasi 18 kuikithia ciana nini cia kwata kisomo. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni waweta kanani weyumetie kwete mandeo kaunti ni isu uoka kavindani kala gavana uwe mwambana munini wake Francis Mwangangi matwa isieki kalo kimwanya na alimu anene mama skulu mamusingi ukamba wa Masako kwa kaunti ya Mombasa. Livoti yake Angelina Mose. Nene ava musini wa Mombasa kavindani kala watu iseki kalokie mwanya na alimu anene maskulu sia musingi kuma ukamba wa Masako. Gavana wa Vinyani wawetakana ofisi wake novathite kimanza cha shilingi milioni 105 sia kuungamia leu na yiya kwe maskulu ma ECDE tanzia imwe ya kuikithia kana siana siene kalamusi vala wawetakana nukuvikia kukwata mbau maskulu ange ni kana kwa ilia maundu ma kisomo. Siana sito sia ECD already nitwekete budget tukamanenga yiya imwe kwa chumwa na leu kwa usiana sito ikafidia wa skulu wethia baina thina baikana ke kalamusi twekete 75 million isu ni sia mwaka muima lakini nao siana isi to sia primary na secondary ila mena thina nundu twemithwe na leu kuma wathamini alimu moka ni tumanenga ni tuma support ya ona iwanza menda itemwithie tutema iwanza so we work very well with the schools kewo kemwe bandu school kwenda matangi nini nenga naye matangi bala boho ndhuku nini tumama engineer makathio Sylvia kwa we work very well with the schools and we continue working well with them. Ona uyevani wawetakana ni makuvikia kuandika alimu maana kenda ma ECDE na kwaka ilasi 18 nitamia nitu kuandika alimu maana kenda lakini tiandika alimu alame iskulu alame obundesia ni moti kwamba kosa na kula kutea alimu ni wendi tukosa alimu kumanza last year nitunakie ilasi 13 sia ECD mwaka yote yaka ilasi 18 sia ECD ni wenda vethwe na ngwatani wakati wa alimu ane kana mavikie kuthukuma memwamba kwa ile kisomo Masaku vala wetakana ni mongelete kinandu cha bursaries kuma shilingi milioni 100 nginya milioni 120 na tutonyo thukuma nesa na tukahakisha ni twa deliver tuithukuma na capture tuithukuma na alimu ene nundu ni momesima thina alama skuluni kila kingi twa nene yani maundu ma basari nina nenga na basari ya 80 million yu basari tumesukumia yoka 120 million nikenda to spread na tinenga na mbesa nini tinenga na ngili 3 kavindane kwa munini wa Gavana Francis Mwangangi ni wakuli alimu kumukwata mbau Gavana Ndeti ni kana maendeo Masako mavikie kukwatika na iwetakana ni weyumeche kumathukuma ene ndi kwa withianu so ndi makosa ndina Gavana wa 2012 2027 2032 na ndi bumbe tukama na tyo so for now tipo the governor tumukwate koko because I know as a deputy I know what she stands, what she means, where she found county of Machakos, where it is now and where we are going. She's very clear in her mind. Na hicho kitu mi ailio hoyo na siana siake unu ku sacrifice kwe kalobisi ne kuma kwacha very early in the morning. Ake kala midday. Ake kalea huyo all the way to 2 a.m. the following day. Saingiteka kita omukua office. Honestly uzio mundu we yumete kwa ndo make amathukume. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nende musese livoti sukuma kaunti ya Mombasa itwandeni wa udhiu mwa wito wambe tuisiokethia tuithiwa na Mauvoo kauta ikala mitamboni. Na udho chandini wa kilungu cha Dhambalala
ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonte ometoke ni mutanisia wambie ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni ko yanza ni mauso wesia ni we atikoke Iwe nyene tawa Veronica Siombua no wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 no yiki ya okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Kalibu ngendini wa Vilingi wa Mauvoo nzama ya mawithi luko ya mbunge ya kaunti ya Kitui yethi wanaivinda yumu muno kosa maoni ma enende wodini ya kauye Kitui cha udhoiloni wasua kukonia mutalatala ula ona tumbithitwe ni nzama ila inengetwe kiandani gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe kosa maoni ma enende kukonia utavi wa kithangathi Kitui vala enende asu maleana vanene na mawendekethio ala matumbithitwe mathanguni ni nzama isuma iweta asuti mo mawoni mo ala manenganie kwinzama isu nthini wa iseso ila yatwaiwe mei mithelu kaunti ya Kitui enende asuyu ni makulia mbunge ya Kitui kuvetanga mawendekethio asu matumbithitwe ni nzama isu ya kulunga kithangathi mayelesi ya kulea kuyaniwa ni undu nzama isu inengetwe kanevikie kuthi wa itumbithia kila matanawe talivo tiumbani tunione Master. Komiti ya bunge ya kaunti ya Kitui nele kuosa mawani maenende maka wiki tuicha udhiloni wa soko kwenye metalatalelene kiwedha ngoni nenza mayimwanyele na nengeto kianda cha kuosa mawani maenende kaunti ya Kitui kwenye watavi na odhosi wa kithangathini Governor Julius Malombe. Komiti ya bunge ya kaunti ya Kitui needho nevinda yumu kunena na enende asu etina wakomasomya enende asu mawendekindi alanzama ya Governor Malombe na atumbithisi tama mawani maenende mathanguni kindu kila enende ama weta tima manema wendekithio mo anzamesu inanengania livoti no vitu kanuna mawendekethio mo onu wa maundu meilia kanisani wa AIC kaui valeseso yatwaiwa enende ameiweta kana maundu ala matumbithitwe thanguni ni komiti isume na muvango wa kwenda kuvinya mwene nthi ndakateleke na kithangathi indi kuna andu mena ukwati kana mumite nza wa kaunti ya Kitui simio fino manikana ya minoni kana wobe dukelwa na mambo kwa huko siana hivi kwa huko asiana hivi kwa huko na kila mtu anapata kaida ndivyo ndamia kana shimilezo ni mazungumzo wa shule haiti mtu wa zamani
kusongea nake kwa mina kuibania mambo maitu alafu kutokea magabana kuongea kukusanyeni kutoka ofisini timu maitu alama hiyo nene asimio ngene ndane maelese kulea kuyaniwa kuone kila nzama ina thiukia kaunti ya Kitui itumite lovia cia mwene nthi kwa samawoni na kutumbithia mawendekethio mena ovetuka na wendi wa enenthi ma kaunti ya Kitui majenda bunge ya kaunti ya Kitui kwa samawendekethio alama na nengi nzama isumeanisia emo inde ti kila nzama ina tumbithise mathanguni na kunengane kula kwiukava wa serikali ya kaunti ya Kitui lakini hata waambia kaka sisi uno mama maundu ala enenthi amale na mona nzama isi na tumbithitie ni pamona kusewa kwa ngwatano kana cooperatives cia kulungota vina uthosi wa kithangathi vala enenthi asumendekethetie kwithwa kwa CBOs cha keli na kila male na cheni kana nzama isi ndi nakoni amwala methitwa mikuna biasala wa kithangathi thini weseso yiu ona wiyovo enenthi amenda ilovia cia kithangathi kaivawa imwe kwa imwe kwi serikali ya kaunti ya Kitui vala maweta maundu ma ulusani Kitui ni mekathite muno na muvaka mikitano namo ni kana mwenenthi atetheke Uyu keti na gavana wa kaunti ya Kitui kwithia Mimi Mauvoo ananyuvite komiti kwa samawani ma enenthi kaunti ya Kitui na alama na nengeto kimantha chilo vya ni serikali ya kaunti ya Kitui kuthukuma wia usu mausenyo mayumela ila mbunge ya kaunti ya Kitui yambise kwikithia kana kila kinatumbithiswe mathanguni komiti isu nicho enenthi manendekethetie vala enenthi mali analivoti ya komiti isu. They never called stakeholders. Na hiyo kitu kuona mnao ya mwao. Mayuki na mama yasa hii cooperative. Ile sio na sababu ina yani kwa kumbe atende kwa kanuni. Ndio kateni. Kanuni kanuni. Na ndio sababu mimi naona niko na kateni ndio kanuni bila kupande sana. Bunge ya kaunti ya Kitui kwatwa kuandika ripoti kukonya kila enenthi mendekethia ripoti Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma Kaui ile Kitui cha uthiloni wa suva kaunti ya Kitui neta Onesmus Chialo. Ende ngwete weke onundo vitukanu witu wa wasia tuisonga na mbeni kana nake wakili wa Mutavania Paul Mthenge Mackenzie na Esili Luangi na Ulani Wycliffe Makasemo ni wenda koti wa shazu kumunenga mwanya wa kukomana na Esili Lua na kutoa isesi kalona mo isaimwe na mo kuyangaliko nisia shimolatewa aiweta kana kusiwa ko iseseni kivadhukanioni kwithitwa kuimusia kumavikia onde onauwe ovoni wa kulia anewe nginyama tukumiongo ilima mwai uoni kana kuvitia mbeange application ila inakiwe ni serikali kumasi ya Esili Lua kwa mithenya ya na imwe na miongo na analivoti yake Angelina Mose.
tuna musilo makwani kuthukisha kiyo cha Lawyer Mackenzie ni umya mwamulo wa esililo ala masiyeto kiseseni cha Malindi na Kilifi kuvichwa shimo la tewa kwi matuku 11 ni kana mavikie kutoa isi kikalo kimwanya na lawyer wo. We wish to have a meeting, all of us, between the ones in Malindi, Kilifi and angependa Shimo. kuwa na mkutano na nyinyi wote, wale ambao wako Malindi, wale ambao wako Kilifi pamoja na wenye wako Shimo. Because I find it difficult to move from Mombasa, Malindi at the same time to want to be together. Kwamba anapata ugumu kwenda Malindi, Kilifi na hata kuja hapa. So I will pray that come the 20th of November, kwa hivyo anaomba ikifika tarehe 20 mwezi wa Novemba mwaka huu, in the presence of any duty officer or concerned officer from the prison department, ikiwa pamoja na wale afisa wahusika, either within the Shimatewa compound or somewhere convenient, mali yote tu hata kama ni hapo Shimolatewa, we be allowed to have at least a 30 minutes meeting. Na wala washukiwa ambao wako Kilifi, jela za Kilifi na Malindi, tarehe 17 mwezi huu watapelekwa Shimolatewa kwa ajili ya kukutana na wakili wao pamoja na wale ambao wako Shimolatewa. Koti wa Shanzu ni wawetekana ikwani angaliko yosikata ni kwenda mithenya ya naimwa na miongo nyanya kumusia Mackenzie na esililo ange ikedhukiwa matuku miongo ilimwa ini vala mwamulo kuketini wa lawyer wa Mackenzie Wycliffe Makasembo kwenda kunengwa ivindanika na kuvitia ukulio usu wa serikali. Na ombi la upande wa serikali la tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu litasikilizwa tarehe 20 mwezi huu. Wanauhiva Makasembo ni wenda silingi ngili ya naimwa na itatu na ila nisi ya mwesi lula ula watiwe ni dhayo hivikie kunenga nukui andu maamusi wake ni kana kuthinikia mavata maamusi vala musilu wa makwani Yusuf Abdalla Shikanda umya mwamulo wa ilovia kunenga nukui koti uwa Shanzu. Pesa ambazo inadaiwa zilipatikana kutoka kwa marehemu Joseph Juma Buyuka zitaekwa hapa mahakamani na risiti itatolewa kwa afisa mchunguzi wa kesi kuhusiana na hiyo. Your Honor, in respect of the money, I'm instructed that that is an exhibit. Kwa kuhusu pesa ameelezwa kwamba hiyo ni kielelezo. And that instead of that exhibit being held in the police, with the police, it can be deposited in court. And they may maintain a receipt thereof to be used as exhibit of existence of the money. Ingi Makasembo anayana kulia koti huku munenga muka wake Mackenzie kivande chake na kila kiliecho kina mavisa ama ukuni kilivalenga liko ya serikali tongu ni jamii ya mina yawe takana nima na atoisi ya ukuni kili na kivande kiu na nima na amina niye nacho vala wata vya koti uka na kivande cha mumbu anuku vikia kukikwata. In respect of the ID to Rhoda Mauvoo, I'm instructed that there are certain investigations the police were carrying out on its acquisition, but that they have completed those investigations and are ready to release under court order. Kitambulisho cha Rhoda ataregeshewa kama alivyoomba kupitia kwa wakili wake. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Museo. Musi umwe kuma kisioni cha Kathambanzo kila kimotha kitui cha ithioni weka ilando mango ya ulau umatethesie kukwata uthinzi wa mwitu wona ula unethiwe atitwe ni thayu nyumba kwake kwanzia itekueleka mainene na andiki ma Mauvoo enendi musi usu mawetakana vanaina ngusanisio cia kitheka kati wa musi usu wa mututia na yumenda matethewe kwika uthinzi mwi usu kumana kila kina konetio meitongo ni mwene musi usu kana umo wa mwene musi usu na ulani Robert Sianda otono mwanikitu wa Mauvoo Nesmastalo ukwelezea. Etu ya cheva kimakona wia nwevulita sima mototia nolone tawamalia nolona edhiwe emu kunyumba kwake
na vaveta mithenya kauta menana na ndeki Mauvoo asima mututiane mawetakana kina kindu cha sinya kila kina kitikia mwana wono lo nethiwe emo kunyumba kwake na mwe wako kaambise kuthuka vala mututia unena ciana nini ili nekala na nyinya nyumba ite kumanyakana notiwe ni thayo vandu va mithenya kauta mbe wa mwene nthi umwe kwisa kuvika musi usu na kwithia mwe wa mututia walukite kitandani valone ndie kukuna livoti muthenya usu wa Jumatano yu kuma wila wa minie na kutwika kitheka ni chekano nacho nyokie okakoma kwake na kwe utuku usu wa Jumatano kwa mukia Alamisi kubanga maundu ma mathiko yu maundu ma mathiko ni methitwo mena vinya mundu ai mekalile mundu niva kuendekana mbesa ta cia postmortem na mbesa cia kwalia mathiko ta sanduku na mbesa cia kumosa na ngali kumumia ku mpaka ku na mbesa cia kuvangia mathiko yuwethia isu mundu twino ukwati we yulu nitukula cia andu mangoyo lau alama tona kututetheesya musiba u yumusi uwenda andu mangoyo luba na atongo matetheesya kwika uthinzi wa mwe wa mwana wo na ulame weta tona ina ngusanisi cia kithekana andu angi no kana kumanya kila kinamukitikie vala maweta mututia kondololo na komete unaina mthakame vamana matavika na mayesi kila kinatumiswe atiwa ni thayu ona kwithia meiweta mututia muthenya wa wakatatu chuma kithelu tawatinde tawiyani atena mathina na indi kuyamukia wakana niwo watiwe ni thayu itukulia Gavana Malombe alikilile atutetheesye tukulia kaki kwa ndaia alikilile atutetheesye na MCA matutetheesye na alange makuwa keo kitu ona mone malikilile matutetheesye nundu vatu ina mukuo munene twatie wasiana muonza ila yu tukwithia yu tukitethia na twina vinosu mingi kwena na andu ma musi u meiweta u niwo kondolola mututio na komete mbe wa mwe wake kuoso ni maafisa ma polisi na kutoa nyumbani ya kusuvya miyaku ya hospitali wa Motomo level 4 cia postmortem nuvendekana ngilia 14 na isu cia kwatekana postmortem ni ambia na kuma vu mwe wa mina na kwikwa postmortem nigo tunataviso itu tona kunengwe ikenda withe yu twathi kuthomucia maremu ingene mombola kana murutia nena ciana ciake cioko munini na kwithia anethitwe endiwa na yumena ciana mbewa itano cia murutia ile cima skuluni alame ukulia andu mangoyo lukulikirila na kutetheesya no kana ciana isu ikavikie na kusoma murutia Melia ni mwana wako ambe naye na ciana muonza na nuna kwiki kututo na manite ni chawithie tino chete ne thionza kame tindu mbingi na no sana serikali anatoa tino la nena baba katika ne bana ni siana isu sina leo anola makombania ba kwa mwana wako pekela leo ile rutinda utukasoku nduo imwe tekitothio kumanzwa leo tauni nandu motondere mboka musi unombola kana wino tonywa kumbanya chathi cha mathiko ma mututia kumana na okwati wa munini vamana ngalama cia uthinzi vala makwenda matetheesyo kumanya uma wake kucha mwana wombe wa kumumasya otondo nyinya wake ukuelesya katika serikali twenda kumana twamina kumathiko tumane kila kina mwana witu serikali yose jukumu tutetheesye tutapikila kina mwana witu nundu tiamba kwa cia mwana o tena serikali tukwenda mwana witu ati wene serikali wakatumane owanga kwanzia iba ili vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma motha ketu icha ithio ni Onesmus Chalo
Na kemo ito mwena ulani Faith Muthengi inyawasiana itano kuma muthwani kauntini ya Masaku niwende kweka ilando mango ya ulau atongoi kauntini ya Masaku mamutethesye kusanga mbesa cia kweva mbondi ya ngili miongo itatu ila metitwe kotini itina wa mume wake kwikiwa mbini. Mwitu welesya kana mume wake kiiwe mbini aendeye kumya kithangathi kithitoni cha kumanthia ciana ciake na itina avikwa kotini valayu wende kusiwa yelani inene ya Masaku musi wake wende kunyama munoni kusanga ilovia. Isulivoti yake Daniel Mwongela. Mwitu elesekana mume wake kiiwe mbini oyo maunduni maumanthia musi wo mewa maive mbondi ya ngili miongo itatu ila kuvikia umunthi mataisa usiona na mume wake wende na usiwa yelani nene ya Masaku matena ilovia cia kwiva mbondi esu nikenda avikie kuthagwa. Nia museo wakwa akwatiwe yunya muthanga matuko 23 mwezi wa mwanza na nitwetiwe mbondi yambia kwitu yangilithi yana moka mathe yanya yoka 30 mathe ja moka 30 iyo ya twinotoni na no tutatite uyo lolo ithuku mandira no kwata mbesa icio ithuku mawe wake balua na wasololia mboka na sisi ndio nangili su 30 yu mayeka ilandu mango ya uluwevo governor wa county ya Masaku uyumbe akilio muge cha Mauvoo Patrick Makao onduma na atongo yenge kumatethesya kwiva mbondi esu kenda utumio su avikie kulechwa na kutethesya mwitu kwa ciana isu nundu kuvikia vumbingi sioni minite ukola masomo nundu ukosa ndivisia skulu na muyo mwito wako ya kuendea kwikalila mwitu uyu kwa unungu mai atongo imaitu wabina ndeti alile kana no tono ndongo yasia no tono saitia akazaitia mundu mukatake tukalile kana tusanga kana tukekia lambi tukamu ipo tatethia neza kwa ciana lakini ni nona bena thina munene nundu we mwana ona akolile skulu ni kwa wepis ana form 3 na nenda bona akola fees wa nundu ile wona tundatethia ni acia kai skulu jama lilikanya me kula ko mando nondethesia toni manenge namba simu 01 15 29 33 61 yu metho melekelo kwa tongo inandu mango ya ulau kutethesya musyu wisikana mutumio suno kulechwa na kutetheanisya na muka wake kuya ciana isu itano ila si mwisioni wa kuweka masomo nundu wa ukosa ndivisia skulu na migalama ya mikalile kuendea na muvinyia ndakwa twewe kana lama kwataniwe family yo nundu mayo ebo imana maibe mbondi na mwana usu atiwa ko ko ube na thina mwingi nundu nyeta mundu indatite undu patoneka nundu ni se family su ndu ina thina wingi bete ni monethe woni wa paralysis yekuoko ithe wa mwana ke usu akwatiwe inya nake mwana usu itukana kukwatwa akwite wa katano na mwana ke atwa muthikite wa katano na mwana ke usu nake akwatwa wa kana wa chuma chucha ate yona inyate muminu chumwa onake inyati leto ko nundu wa kansa pena thina mwingi otondu mwegwe kuno tukulia atongoi wabina governor kino kibetitaku na ise thino laiva nundu ni se wina tei icio kila kitoneka nundu yo mbondi no itungawa na ti kwenda kwa mundu yenthe bathe amanthi ya ciana ndoya ona kweka iwoya ona tiunga mababa titio tethio kwa utafadhali tethesya ikibeti mwenzako mheshimiwa wa Makao vile vile niwe sithi no line baba yepo bwane wa anake mayunya mithanga baulo kenesi yonthe na baima uyange moneka na nondu matetha cio uyosu timasubela makwatwa ni mbanga cia muthembo cio kethia ite umatethesya. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma ivovuani muthoni Mauvoo kauntini ya Masaku. Naende musese usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa alama wakwatiania na itundeni wa mesa itu ya Mauvoo naende kumangaliko na itu tukwendea withiwe na kiwio cha kwa ila nyeni cha wa masi kitaka ulone ngile Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende Tiwanesa.